Vendedor Sira e mercado Maleuana considera governo halo discriminação, também o vendedor balão continua avançando e espaço público. Durante o governo Lihusi, Departamento Guarda Gestão, Mercado Município Dili, Serviço Amuto com Polícia Esquadra Dom Alesu, organiza no bando ona vendedor ambulante Sira, atulabele hala atividade negócio e espaço público que é capital Dili, mas vendedor balão lá cumpre, por isso aí fale o mercado Manliwana no continua avançação e espaço público. Também vendedor Sira e mercado Manliwana, o governo atu obriga vendedor Sira nebe continua avançação e fatim público, onde concentra e mercado Manliwana, também vendedor Sira e a estrada nini nemak impede comprador Sira labele sosasasan ia mercado. Vendedor Sira ia dala hatama tu mercado. Ida ne dete mami husu. Ami la izis diang governo atu fo osan ba ami fo buat tu ba ami lakoi. Ami hakar Sira hadia fatim ba ami buka osan. Otu tu mai fa mercado. Nema amni hakar. Dala nini atu sedet atu fansi garu atu fam pulsa ga atu fam modo ga atu fan saidanu fatim mercado. Nema kami husu. Ami izis governo maruane det. Dala nini am lakoi dala nini fam. Akar kelakoi tamai otu mercado parve otu sinti ami mai sinti ona balu mai basic tinan ida ona ami balu mai foi fulan rua fulan tulu mai be ansa ami sinti araska sira iha dalan ini ne sira kontenti tam saida sira hetanosa ami mercado amla hetanosa mai ita otu mai akar kelakoi mai otu parve hola ita otu anesan memang kami izis governo mak idane det batu tu amla izis atu husu governo fo sama la koi adia fati mercado ba ami tu dalan ini mai hotu det para ami rame mercado ona ba negosio ante Sira tenki muda mai fati iha mangleo tam saida atu nune mangleo ami iha bisnis ya nei nune bele hetamos rendimento pelo menos labarak mas itu na mas belete ami mas bele heta rendimento kona ba sasang modal ni ia mengleu realidade tempo nesane agora emalai tambah emak kebanyakan baliu fokaliu ba estrada ini por exemplo nesang Elemloi depois Kampung Baru hotan fatin selu tambah ia naba osi na ulusir hati tingkatak fatin ia estrada ini tenki hamamuk fatin agora muda ba ia fatin rua negosio ante antu manglewana homos mercado tabisi atunune muda Sira ia hus beito bocira na ulun Sira atunune muda negosio ante nabe fani estrada nini bele mai fatin ia mangleone para ami hotu fangene pelo menos ami hotu mos bele hetang rendimento nabe kana hanesa tanggal 29 Juli mai tu loren ami hansi kumat ka botida tambah ami hanya balos kasne ami mai erbis lori ami mai hotu yang bis rendement mus leiha lor mai ami tur ami hansi lolos de atulos file lima le ami hansi kumat ka tambah ba mesir ne bi hafat ne mesir ne fani estrada na ba erbis mai lahela metin ja mai emalori mai cycle bar ami mesir ne permanent ami hansi trip kumat ka to bela tang matar mai ami tambah ya fatin ne sama ka família sira mai saite falba depois ia ne nunca já turian railan terminar ne mercado Manliwana Himalaya anak fila lima ni trail sana ne Tuir observação GMN dadaune maioria vendedor Sira abandona barraca e mercado Manliwana odi hala fale atividade negócio e estrada nini hanesan Campo Baru fatuhara no audian fo osamiang tuir plano tinane governo Lihusi Ministério Comércio e Indústria sehadia condições mercado Manliwana no taibesi nune bele facilita vendedor Sira fa ansasang hodignu Abraham Amaral GMN